a ovo drugo okrenemo i naglo okrenemo i pustimo jedno 30 sekundi da se ta boja lagano spusti. Dotle možemo još sipati okolo crne boje. Mogli smo bilo koju boju, ali da vidimo, evo. Sad ćemo se malo igrati. Pomoć u izradi slika je Brenner, koje ćemo koristiti kad krenemo. A sad idemo pogledati što smo dobili. Slobodno istresite ove boje. Uložite šalicu i lagano usmjeravajte boju da pokrije cijelu površinu. Zanimljivo je, svaki put će ispasti neka druga kombinacija, a ono što sam vam obećao, to je Brenner koji omogućuje da na površinu izađu ove ćelice. Cilj ove tehnike je da se boje izliju preko rubova slike. Budite strpljivi. Evo vidite kako to izgleda. Ovaj put nećemo koristiti nikakve rekvizite. Evo, pustit ćemo da se ova crna boja prelije. Preko rubova i zatim sliku odložimo. Znači, bitno je da se ovi rubovi sve pokriju sa bojom. Pri ruci uvijek imajte ili ubruse ili papirnate maramice, jer će vam to dobro doći. Još ćemo sa Brennerom malo. To je onaj silikon koji smo rekli, koji smo sipali. Vidite kako izlaze te ćelije. Ovo bi bila naša prva slika akrilnog izlijevanja sa podtehnikom Flip Cup. U sljedećem videu ćemo vam pokazati novu tehniku i bit će zanimljivo. No, prije nego što završim s ovim, možete se igrati, možete intervenirati ako imate štapić ili evo, ja ću uzeti ovu. Možete raditi različite šare. To je pitanje sad vaše kreativnosti. Ili možete ostaviti jednostavno ovako kako je. Kako ko voli i kako mu dođe inspiracija, mogli smo i samo šarati. U svakom slučaju, svaka slika je unikat za sebe. I neponovljivo. Lijep pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.